Yes, tubahaye ikaze kandi turabasuhuje inshuti bavandimwe abakunzi b'imikino mwese aho muherereye. Uyu ni wa mwanya w'amakuru ari kuvugwa muri siporo abyutse avugwa muri iki gitondo. Turi kuwa gatandatu, turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ni amakuru ya siporo nk'uko bisanzwe. Uyu ni umunsi w'abakundanye, rero twizere ko uyu munsi uza kubabera mwiza, by'umwihariko ku makupure y'aba sportifu badukurikira hano kuri Home Sport TV E1. Rero nimba utarakora subscribe, reka tugusabe kugira ngo uyikore, tujye tubana umunsi ku wundi mu makuru ya siporo, kuko amakuru ya siporo aba ari menshi kandi nakagaruka. Twizere rero ko mumeze neza, mwatangiye weekend neza, weekend irimo irabahira, kandi dukomeza no kubifuriza gukomeza guhirwa, kuko muri weekend aba ari umunsi wo kuruhuka kuri bamwe, abandi akazi karakomeza nk'ibisanzwe. Tudatinze rero, reka twinjire mu makuru yacu ya siporo arimo aravugwa. Reka duhere ku mikino yarayibaye mu mashampiyona atandukanye ku mugabane w'Uburayi. Duhereye muri La Liga, Spanish La Liga, hari gukinwa umukino umwe. Ni umukino wari wahuje ikipe ya Elche yari yakiriye ikipe ya Osasuna. Ntago ari umukino wagaragayemo ibintu byinshi, kubera ko amakipe yombi yagerageje gufungana. Nta kipe yabashije kureba mu izamu ry'iyindi. Umukino warangiye amakipe yombi aguye miswi ku busa. Nuko nguko uwo mukino wabashije kugenda mu gihugu cya Espagne. Mu gihugu cy'Ubutaliyani naho shampiyona yakomezaga kuri uyu mugoroba. Serie A nabwo hakinwaga umukino umwe. Ni umukino wari wahuje ikipe ya Pisa yari yakiriye ikipe ya Milan. Ni umukino mu bigaragara n'ubundi ku ikarita cyangwa se muri statistike byagaragara ko AC Milan iza gutsinda uyu mukino. Niko byagenze, nubwo yabonye ikarita y'umutuku, nubwo yabashe guhabwa ikarita y'umutuku, ntago byayibujije kwitwara neza ngo ize gutsinda uyu mukino. Kandi yari iri hanze y'ikibuga, yari yasuye ikipe ya Pisa. Ntago rero ikipe ya Pisa byayihiriye, yabashije gutsindwa na AC Milan ibitego 2 ku gitego kimwe. Nuko uwo mukino wabashije kuba ugenda. Tunyarukire mu gihugu cy'Ubudage, Bundesliga, naho harimo hakinwa umukino umwe. Ni umukino wari wahuje ikipe ya Dortmund yari yakiriye ikipe ya Mainz. Ni umukino rero Dortmund nkuko n'ubundi byari byitezwe niko byagenze. Habonetsemo ibitego byinshi, Dortmund yabashije gutsinda ibitego 4 ku busa bwa Mainz. Nguko uko byagenze mu gihugu cy'Ubudage. Rero mu gihugu cy'Ubufaransa ni nkaho habaye gutungurana mu buryo bukomeye, nkaho habaye gutungurana mu mikino yari ihari. Ikipe ya Rennes yari yakiriye ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu mukino rero Paris Saint-Germain yisamye yasandaye, yisanga ikipe ya Rennes yarangije kuyitsinda ibitego 3. Ni umukino urangiye ari ibitego 3 ku busa, ibitego 3 kuri kimwe. Yani ibitego 3 kuri kimwe, kuko ni igitego kimwe cya Paris Saint-Germain cyatsinzwe ku minota 71 gitsinzwe na Ousmane Dembele. Rero nuko byabashije kugenda mu gihugu cy'Ubufaransa kuri uwo mukino wabaga. Undi mukino wabaga ni ikipe ya Monaco yari yakiriye ikipe ya Nantes. Ikipe ya Monaco yari ifite ikarita y'umutuku, ariko ntago byayibujije gutsinda uyu mukino, itsinda ikipe ya Nantes ibitego 3 kuri kimwe. Muri shampiyona nuko nguko amashampiyona muri iri joro ryakeye ryo kuwa gatanu nuko nguko byagenze mu mikino yabaga mu mashampiyona atandukanye. Rero reka tunyarukire mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza hakinwaga imikino ya FA Cup. Twakomeje kugenda tubigarukaho ko muri no weekend nta mikino y'amashampiyona iteganyijwe, ahubwo hazaba hari gukinwa imikino ya FA Cup, igikombe cy'igihugu. Chelsea yari yasuye ikipe yitwa Hull City. Ni Hull City, Hull City gutyo. Ino kipe ndanayibuka ko ishobora kuba yarigeze gukina
muri Premier League mu cyiciro cya mbere. Muze kutwibutsa ariko ndumva hari igihe yakinye Premier League. Rero yari yakiriye Chelsea basha kwitwara neza kameme, itsindiye umukino ku bitego 4-0. Ni ibitego byatsinzwe na Nato Pedro yatsinzemo hat-trick ku munota 40, ku munota 51 ndetse no ku munota wa 71. Hagati aho ku munota 59 Estavio yari yashizemo igitego nawe ciwe. Nuko rero umukino waje kubugenda, ekipe ya Chelsea yitwara neza gutyo. Undi mukino wabaga ni umukino worohuje ikipe yitwa Wrexham yari yakiriye ikipe ya Ipswich murayizi. Biza kurangira rero Ipswich itsinzwe igitego 1-0. Nguko uko byari bimeze muri iri joro ryakeye mu mikino yabashije kuba ikinwa. Rero tukiri muri ino FA Cup uyu munsi iraza kubikomeza ku isaha y'isa 10 zuzuye. Man City iraza kuba yakiriye agakipe ngira ngo nako mu cyiciro cya 4 kitwa Salford. Hanyuma Aston Villa uwo n'umukino uza kuba ukomeye utoroshye ku isaha 2:45 z'ijoro iraba yakira ikipe ya Newcastle. Uyu n'umukino uza kuryohera ijisho. Hanyuma ikipe ya Liverpool nawo n'umukino utaza koroha, iraba yakira ikipe ya Brighton. Iraba yakira ikipe ya Brighton. Reka turebe indi mikino iza kubikinwa. Burton iraza kwakira ikipe ya West Ham. Burnley iraza kwakira ikipe ya Mansfield. Norwich iraza kwakira ikipe ya West Bromwich Albion. Port Vale iraza kwakira ikipe ya Bristol City. Southampton iraza kwakira ikipe ya Leicester City. Ngira ngo niyo mikino iza kuba iba muri FA Cup. Amazina amwe ntago tuyazi, n'udukipe two mu cyiciro cya 3 mu cyiciro cya 4. Amazina menshi usanga ari nabwo bwa mbere abantu baba yasomye cyangwa abantu basanzwe yabona ariko batazi ngo bazahurira he nayo kugira ngo bayavuge. Rero nguko iyo niyo mikino iza kuba ikinwa muri FA Cup. Hanyuma rero shampiyona iraza kuba yakomeje muri Espagne. Saa 10 zuzuye ikipe ya Espanyol iraba yakiriye Celta Vigo. Getafe iraba yakiriye Villarreal. Sevilla iraba yakiriye ku isaha y'isa 2:30 irakira Deportivo Alaves. Real Madrid ku isaha y'isa 5 iraza kuba yakiriye ikipe ya Real Sociedad. Ni umukino utaza kuba woroshye, ni umukino utoroshye, by'umwihariko Real Madrid ifitemo n'imvune nyinshi tuza no kugenda tugarukaho umwanya nuza kuba udukundira. Ngiyo mikino iri muri Espagne. Naho mu Butaliyane kuri uyu munsi mukanya ku isaha y'isa 11 z'umugoroba Como iraba yakiriye ikipe ya Fiorentina. Lazio iraba yakiriye ku isaha y'isa 2 irakira Atalanta, mu gihe ku isaha y'isa 4:45 haza ku mukino w'ishiraniro uza guhuza ikipe ya Inter de Milan yakira ikipe ya Juventus de Turin. Rero uyu ni umukino nawo tuza gutegamo ibintu byinshi kubera ko ni umukino utaza kuba woroshye ku mpande zombi. Tunyarukira mu gihugu cy'Ubudage, Bundesliga nayo shampiyona iraba yakomeje. Ikipe ya Leverkusen ku isaha 11:30 iraba yakiriye ikipe ya St. Pauli. Ikipe ya Frankfurt iraba yakiriye kuri yo saha nayo Mönchengladbach. Hanyuma Hamburg iraba yakiriye Union Berlin. Hanyuma Hoffenheim kuri yo saha toujours iraba yakiriye Freiburg. Oda Bremen kuri yo saha irakira ikipe ya Bayern Munich. Hanyuma Stuttgart kuri yo saha ku isaha y'isa 2:30 iraba yakira ikipe ya Köln. Yo niyo mukino iteganyijwe mu gihugu cy'Ubudage muri shampiyona ya Bundesliga. Reka dusoreze amashampiyona cyangwa se fixtures zihari kuri uyu munsi, dusoreze mu Bufaransa. Marseille ku isaha y'isa 1 iraba yakiriye Strasbourg. Hanyuma Lille ku isaha y'isa 3 irakira Brest. Hanyuma Paris FC ku isaha y'isa 5:05 iraba yakira ikipe ya Rennes. Nuko niko shampiyona ziteganyijwe kuri uyu munsi wa none. Ngira ngo nuko nguko bimeze. Hanyuma tudatinze reka tunyarukire
mu yandi makuru ari kuvugwa imbere mu makipe mukunda. Twahoze tubigarukaho ko ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinzwe na Lens ibitego 3-1. Nyuma y'umukino PSG yatsinzwemo na Lens ibitego 3-1, umusore Ousmane Dembele imbere y'abanyamakuru yabajijwe uko yabonye uyu mukino. Mu magambo ye agira ati: "Sezo ishize mbere yuko twitekerezaho ubwacu twebwe abakinnyi, twari twarafashe ikipe ya Paris Saint-Germain tuyigira priorite, niyo twari twarashyize imbere mu bitekerezo byacu. Bityo rero dukeneye kongera gushaka ibyo tuba dutakaje." Ibyo ni ibihe bakeneye ngo kongera kugarura mu mitekerereze y'abakinnyi ba Paris Saint-Germain kuri match nk'iyi baba batakaje, nubwo wenda nta kintu kinini yahinduye ku rutonde rwa shampiyona, ariko ayo ni amanota ikipe ya Paris Saint-Germain itakaje. Yakomeje agira ati: "Tugomba kwerekana kwifuza imikinire ahanini iganisha ku ntsinzi ya PSG." Mbese hano yashaka kuvuga ko gusa nkaho mukina ariko umukinnyi ashaka gukina ku giti cye kandi bari gukina nka ekipe, nibyo bintu ashaka ko abakinnyi ba Paris Saint-Germain bareka. Asoza agira ati "Kubera ko niba buri wese ashaka gukina ku giti cye, mu kibuga ntacyo tuzaba tugiye gukora, kandi n'irushanwa dukeneye kwegukana ntaryo tuzaba tugitwaye." Ayo ni amagambo ya Ousmane Dembele yabashije kubatangaza nyuma y'umukino wa PSG imaze gutsindwa ibitego 3. Rero tunyarukire mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Hatagize igihinduka, murabizi ko ku munsi w'ejo nibwo basezereye umutoza wabo Thomas Frank. Rero hatagize igihinduka, ikipe ya Tottenham iri mu biganiro n'umutoza mushya yitwa Igor Tudor. Rero hatagize igihinduka, birashoboka ko ikipe ya Tottenham yafata uyu mutoza kugira ngo barebe ko yayifasha muri no minsi isigaye kugira ngo shampiyona ibe yasozwa. Gusa hari n'abandi bakiri kuvugwa nka ba Pochettino, nka ba Deserbi. Abo bose baracyari guhwihwiswa. Rero reka dutegereze turebe ikiza kuvamo kuri iyi kipe, umutoza baza gufata kugira ngo barebe ko yabasunika ano mezi asigaye kugira ngo shampiyona ibe yasozwa. Hagati aho ikipe ya Nottingham nayo irashaka gufata umutoza w'agateganyo uyisoreza iyi shampiyona. Bari mu biganiro n'umutoza witwa Vitor Pereira. Niwe mutoza bari kuganira kugira ngo barebe ko yabafasha gusoza iyi sezo. Hanyuma yabaye abafashije, yabaye yitwaye neza, wenda bakaba bakomeza bakasinyana amasezerano ku buryo yazakomeza kuyitoza, cyangwa se shampiyona yagana ku musozo bagashaka undi mutoza uzakomeza kubafasha umwaka w'imikino utaha. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu, Cristiano Ronaldo yajyanye na bagenzi be buriranye indege aho bagiye gukina. Uyu munsi bafite umukino bari buze gukinamo n'ikipe yitwa Al Fateh. Rero uyu munsi araza kubagaragara mu kibuga. Cristiano yaramaze imikino igera muri 3 atagaragara mu kibuga ku mpamvu z'ibibazo twagiye tugarukaho yagiye agirana n'ikipe ndetse n'ubuyobozi bwa shampiyona y'Abarabu, ariko biza gukemuka. Kuri uyu munsi rero araza kubagaragara mu mukino Al Nassr iri buze kuba yakiriwe na Al Fateh. Reka tuze gutegereza niwo mukino wa mbere agiye kuba kina
kuva yujuje imyaka 41. Reka tuze kuba dutegereza uyu munyabigwi, tuze kureba uko biza kugenda. Tugana ku musozo w'amakuru yacu. Ku munsi w'ejo nibwo hagiye hatangazwa abatsindiye ibihembo muri shampiyona y'Ubwongereza. Umukinnyi w'ukwezi yaje kuba Igor Thiago, rutahizamu ikipe ya Brentford, niwe watsindiye iki gihembo cy'umukinnyi w'ukwezi wa Premier League. Umutoza twari twamugarutseho ni Michael Carrick, utoza ikipe ya Manchester United, niwe wabashe kuba atsindira iki gihembo cy'umutoza mwiza muri Premier League. Hanyuma ikipe ya Real Madrid nkuko twahoze tubabwira ko ifite umukino uyu munsi n'ikipe ya Real Sociedad. Amakuru ayivamo aravuga ko rutahizamu wayo cyangwa se rimwe na rimwe akina asatirizamu cyangwa rimwe na rimwe agakina mu kibuga hagati, Jude Bellingham, umwongereza ukinira ikipe ya Real Madrid, imvune afite byagaragaye ko ashobora kumara hanze hagati y'ibyumweru 8 ni hafi amezi 2. Rero urumva ko ni igihombo gikomeye ku ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Reka tumwifurize gukira vuba kugira ngo yongere agaruke mu kazi kiwe. Turi kugenda tugana ku musozo. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryatangaje ko AFCON izaba umwaka utaha wa 2027 ku mpinduka zagiye ziba. Ngira ngo murabizi ko izabera mu bihugu bitatu, batoranyije ibihugu bitatu byegeranye kugira ngo hari izabera, ni igihugu cya Kenya, ni igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Tanzania. Rero reka dutegereze turebe, ngira ngo ni nko mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa karindwi, dutegereze umwaka utaha tuzarebe natwe ko tuzaba turi kwihera amaso aba banyabigwi bakina ku migabane itandukanye y'isi, bazaba baje gufasha ama ekipe yabo yo ku mugabane wa Afurika, kugira ngo tuzarebe ikipe izaba yitwara neza, nimba tuzabona umusimbura wa Senegal cyangwa niba Senegal izongera ikegukana iki gikombe. Rero reka dusoreza ahangaha aya makuru yacu ya mu gitondo ya siporo, dukomeze tubararikire kuza gukurikira ndetse n'ayandi tugenda tubagezaho. Gusa mwebwe icyo tubasaba no gukora subscribe, mukajya mubana natwe, ugakanda kukazogera ku buryo notification izagiza y'ikiganiro dukoze ugahita uyibona ako kanya. Rero reka dukomeze tubashimire, tubifurize kugira weekend nziza, mukomeze muhirwe, muryoherwe. Abari mu rukundo rwa Saint Valentin uyu munsi mukomeze mugire ibihe byiza n'abakunzi banyu, kandi mukomeze mukore siporo, kubera ko siporo ni kimwe mu byubaka ubuzima. Tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza mwese.